Opština Makedonska Kamenica raspišuva javen povik za formiranje inicijativen odbor za konstituiranje lokalno sobranije na mladi. Stanuva zbor za sovetodavno i predstavničko telo za mladinski prašanje i politiki, koja ima ingerenciji da predlaga točke na dnevne red na sovetotna opština Makedonska Kamenica, da inicira, učestvuva i dava povratne informacije za procesotna lokalna mladinska strategija i drugi politiki, da dostavova informacije do opštinata za prašanje koji se odnesuvaat na mladite i vršat drugi sovetodavni i zastapuvački raboti vo soglasno so zakonot za mladinsku učestvu i mladinski politiki. Vo Probištipe otvorena 29. Lesnovska likovna kolonija. Vo narednite 6 dena Lesnovo, Lesnovski od manastir, autentičnite gradbi, kraterot, skitovite, pešterite ke bidat inspiracija za tvorenje na 13 likovni umetnici. Vo Kočani pak od utre počnuva letnata kulturna programa. Do Petrovden publika tak ima možnost da prosledi 14 literaturni, filmski, likovni i muzičko-scenski sodražini za različni generaciji vkusovi. Продолжува вакцинацијата и ревакцинацијата во регионалниот вакцинален пункт Јордан Мијалков во Штип. Вакцинацијата е во тек, со тоа што за денес имаме закажено околу 1000 термини, од кои што веќе 400 се завршени. Вакцинираме со Pfizer, во исчегување сме за нови дози на Sinovac, околу 4000, со кои што и понатаму ќе продолжиме со вакцинација. Комплетно имунизирани се на ниво на регион се 16.000, од кои што имунизирани луѓе вкупно има околу 20.000.